30. januari 1933. Nacističkite trupi marširat niz ulicite na Berlin, za da go proslavat krajnji od podem na mojte na nibnji od lider Adolf Hitler. Novoj den, to je stana kancelarna Germanija. Paul von Hindenburg, germanski državnik, se ušte beše predsjedatelj i nacistite se ušte go nema apsolutno to mnozinstvo vo parlamentot, no mojta beše na stranate na Hitler. To i dojde na vlast, koga nacistička partija pobjedi na izborite v 1933. godina so golema pomoćna buržuazijata i na finansijskite krugovi. Od sega natamu Hitler so svojte trupi besne veke, to je stana vodač na cela nacistička Germanija. Negovata nacistička i bezumna politika dovede do najkrvavata dosega vo čovečkoto postojenje Vtora svjetska vojna koja odnese nad 50 milioni žrtvi. Moćniji od Hitler, ne može iki da go podnese porazot, se sam ubivo svoj berlinski bunker neposredno pred kapitulacijata na negovata nepobediva Germanija. 30. januari 1948. godina. Svetot je vozbuden od smrte na Mahatma Gandhi, neistaknatiot advokat koji beše protiv nasilstvata, a doživea nasilen kraj. To je beš ubijen od Hindus fanatik. Kako mlad čovek, Gandhi završi pravo u Anglija, a potom otide u Južna Afrika kada što go štiteše indijsko mnozinstvo pred da se vrati doma. Uapsen od Britancite je prodolži svojata politika i porati svojata čestnost, beše osloboden od zatvor u 1947. koga Britancite je napuštija Indija. Po 80 godini portugalska kolonijalna vlast na 31. januari 1975. godina Angola stana nezavisna zemlja. Vo glavni od gradna zemlja Luanda i ljatnici Luge se sobraja na proslavata na pobedonosnata narodno-osloboditeljna vojna koja traješe 13 godini i koja ja prinudi Portugalija da je napušti bivšata kolonija. Prv predsjedatelj nova izmačena zemlja beše vodač od osloboditeljnog dviženja Agustino Neto, koji 4 godini podocna počina. Na 31. januari 1944. godina podnapred utvrden plan započal februarski odpohod. Borbite vo tekot na februarski odpohod imali golemo značenje za natamošnji razvoj Novostanietovo Makedonija. Neprijatelj pretrpel golemi zagub i ottemel bil raznišan. Vostanijetovo cela Makedonija se razgorelo, sušte pogolem žar i sekoj den se zgolemoval brojet na borcite, a kako rezultat na toa se formirale novi brigadi i drugi jedinici koji na site strani go napadjale bugarski okupator. Dva meseca po proglasovanju tona republikata na 31. januari 1946. godina Ustavotvorното sobranje jednoglasno go donese prvi od ustav na nova socijalistička Jugoslavija. So nego i formalno pravno beo zakoneti site dosegašnji pridobivki na narodno-osloboditeljnata vojna i revolucijata, na naroditena Jugoslavija, što predstavuva dlavoki promjeni v opštestveno-ekonomski i politički život na zemljata. Spored ustavota, Federativna Narodna Republika Jugoslavija se ostanovi kako sojuzna, odnosno federativna država. Federacija su republikanski oblik sostaveno od 6 ravnopravni republiki i 2 autonomni pokrajini. Sustavot na site građanina Jugoslavije im bea daden jednakvi demokratski prava i sloboda, bez razlika na pol, vera i nacionalno poteklo. So toa na site narodi i narodnosti vo socijalističkoj Jugoslavija im je zagarantirana nacionalnata samobitnost, jedna od najgolemite pridobivki na narodno-osloboditeljnata vojna i revolucijata. Noviot most preko rekata Rajna, tok mu pred holandski od grada Rotterdam, go povrza najdolgi od pat vo Evropa. Mostot go pušti holandskata kraljica Julijana na 1. februari 1965. godina. S ovoj most na vozačitim se obezbeduva neprekinat pat niz Evropa, od Severno more niz Holandija, Belgija, Germanija, Švajcarija i Avstrija.
Pred da bude pušten, ovoj most so poveke lenti, minuvanje to preku Irana beš jedan od neteškite momenti za vozačite na trans-evropskite patišta. Prvi od broj na obnovenata socijalistička zora izagol na 1. februari 1920. godina kako organ na komunističkata partija za Makedonija i Stara Srbija. Pod istiot naslov kako organ na socijaldemokratskata organizacija vo Skopje vesnikot izleguval i bil rasturan među rabotniciti na prednite sili vo Makedonija, neposredno popadjanjet na Sultan Hamidoviot režim od 1. oktobri 1910. do 1912. godina do Balkanskite vojni. Na stranicite na obnovenata socijalistička zora se našle napisite za bezočnata eksploatacija nerabotničkata klasa vo novosozdadenata država na Srbite, Hrvatite, Slovencite, za nacionalno tugneduvanje na makedonski od narod, borbata nerabotničkata klasa predvodena od komunističkata partija na Jugoslavija protiv nenarodnijot režim na vladečkata buržuazija. Posebno se značeni napisite na socijalističke zora za vremen opštinskih i parlamentarnih izbori 1920. godina, vo koji se istaknuva triumfalnata pobeda na rabotnite luge protiv režimot na izborite i kako rezultat na toa vo Makedonija bile formirani crveni opštini vo Skopje, Kumanovo, Veles i Kavadarci. Poradi toa, po zaveduvanje to na zloglasnata obznana bila zabranita socijalistička zora. Stalingrad. Na kraju na jedno od najsurovite bitki vo Vtorata svetska vojna, 300.000 germanski vojnici od Hitlerovata 6. armija bea uništeni od silite na Crvenata armija. Bitkata je vodena među 28. juni 1942. do 2. februari 1943. Vone je učestvuvanat 2 milioni luge, 20.000 topovi, 2.000 tenkovi i 2.000 avioni. Jedinicite na Crvenata armija zarobija vo Stalingrad 91.000 neprijateljski vojnici, među koji feldmaršal von Paulus, komandant na 6. hitlerovska armija, 24 generali i 2500 oficeri. Stalingradskata bitka predstavuva presvrtnica vo vojnata. Pobeda takaj Stalingrad imaše golemo moralno značenje za slobodoljubivite sili vo celi od svet, tak i zasili mobilizacijata i angažiranje tovo borbata na site raspoloživi sili i sredstva na anti-hitlerovskata koalicija. U 1944. jedan nov zbor blese vo rečnikot na vojnata na Pacifikot, zborot kamikaze. Japoncite taka gi narekva pilotite samoubici, koji pikirale su avioni napolneti su eksploziv, bombi na amerikanskite vojni brodovi. Ova beše jedan takov napad. Na 2. februari 1924. godina umre poznatiji od poet i pisatelj Aleksa Šantić, roden je vo Mostar. Aleksa Šantić, zajedno so Svetozar Ćorović i Jovan Dučić, mu pripadjal na krugot intelektualci okolo vesti kod zora, pišuval drami i pesni. Dolgo vreme vo pišuvanje to bil pod tuđo vlijanije, a potom se izgradil samostojen stil na pišuvanje i stanal mnogo popularen poet. Pokraj toa što pišuval se zanimavali so preveduvanje od germanski i češki jazik. Najpoznati dela mu se dramite vo Magla, Hasanaginica, a od pesnite je Mina, koja deneska se peje kako narodna pesna. Znamenjata na 35 naciji se vejat dodeka japonskiot imperator Hirohito pristiga vo Makomani stadionot vo Sapporo na otvoranje to na zimskih olimpijski igri. Toa beše na 3. februari 1972. godina. Za prv pat zimska olimpijada se održa vo Azija i Japonija beše domakin na poveke od 1600 atletičari vo Blesokot i Šareniloto što go okružuva Sapporo. Po ceremonijati ljadnici deca od Sapporo im se pridružija na atletičarite za da puštat stotici baloni vo vozduh.
Na 4. februari 1872 godina vo revolucionerni od Kukuše roden eden od najgolemite sinovi na makedonski od narod koji celio svoj život i go posvetil na borbata za sloboda na svoj poroben narod Goce Delčev, koji su pravo go dobili ime to apostolna makedonska revolucija. Osnovno obrazovanje učivo rodni od Kukuša potoavo Solunska tamaška gimnazija kada se zadojuva su revolucionerni ideji. Po 3 godini se zapišal vo vojno učilište vo Sofija, od kada što na 24. septembri 1894. godina, kako socijaliste isključen od učilišteto predaje obleče vojnata uniforma. Od Bugarije se vraćavo svoje tetkovina, doagjevo štiv za učitel, kada što se srećava su jedan od osnovopoložnicite na vnatrešната makedonska revolucionerna organizacija Dame Grujev, od kogušte prvata večer od sredbata bil posveten na revolucionerno to delo. Od togaš pa se do svojata tragična smrt Goce Delčev neumorno ke raboti na širenjeto i zacvrstuvanjeto na makedonskata organizacija. Po toj trnovit pat, po koji trgnal golce, da go podgotvi narod od zavostanije, da go podgotvuvana borba za sloboda, imal golemi teškoti i pred se voliceto na vrhovistite, verni slugi na bugarskata buržuazija i dvor. Povrska su borbata što je vodal su vrhovistite, Goce često istaknuval deka samo makedoncite se tije koji treba sami da se borat za sloboda, a vostanije ke dignat togaš koga uslovite ke bidat povolni i koga makedonski od narod ke bide napolno podgotven. Togaš ke se digne vostanije vo Makedonija protiv osmanlijskata tiranija. No neprijatelite na makedonski od narod ne mislele taka. Tije, vrhovistite, otkako se infiltrirale vo vrvot na centralni od komitetna mlatrešната organizacija i sforsirale krevanje na predvremeno vostanije. Goce Delčev, Gjorče Petrov, Jane Sandanski, Pere Tošev i drugi verni sinovi na makedonski od narod bile protiv predvremeno to vostanije. Poradi toa Goce se upatil vo Serski od revolucionaren okrug, so cel da se odloži vostanijeto. No na toj pat Goce so četata predaden od vrhovistite bil opkolen vo selo Tobanica i na 4. maj 1903. godina vo neravna borba s osmanlijski od Asker zaginal. Neposrednji od svedok i učesnik na ta krvava borba Dimo Hadžidimov podocna zapišal. 15 časa Turcite ne smeja da im se dobližat na našite ubijeni. 15 časa nije go gledavme naši od Goce navednat, ne bare plače nad grobotna Makedonija i 15 časa ni se kineja srcata, zašto osiromašuvaše cel eden narod. Na 4. februari 1945. vo sovjetski od grad Jalta se sostana Stalin, Roosevelt i Churchill zaveđu soglasat među drugoto vojnite planovi i operacijite za okončuvanje na vojnata protiv Germanija i Japonija. Na konferencijata beše postignata spogodba za stapuvanje na sovjetski od Sojusvo vojna protiv Japonija i se dogovara novito odnosi vo Evropa i vo svetot po vojnata. Na 4. februari 1975. poranešni od ministar za obrazovanje Margaret Thatcher siteg iznenadi so pobedata vo borbata za vodstvo na britanskata konzervativna partija. Ta go pobedi bivši od premijer Edward Heath. Točno 4 godini podocna ta stana prva žena premijerna Britanija. 4. februari 1976. silen zemljotres vo koji zagina 6.000 luge, opusteši mnogu delove od Gvatemala, ostavajki ljadnici luge od gradoviti selata bez pokriv. Potresite ovde продолжија повеќе од 6 часа и сосема ги разурнаа јавните згради. Координираната помош за настраданите од земјотресот ја презеде Црвениот крст, кој меѓу првите пристигна во разурнатите места да им помогне на луѓето. Председателот на Републиката Јосип Броз Тито на 5. февруари 1955 година прв пат допатува во Египет на разговори со египетскиот председател Гамал Абдел Насер. Од таа прва средба Тито Насер ќе започне нивната плодна соработка.
Во наредните години Тито и Насер уште многу пати ќе се среќаваат кога ќе разговараат за билатералните и меѓународните односи. Тие двајцата нешто подоцна со индискиот премиер Џавахарлал Нехру ќе инаугурираат политиката на неврзувањето, политика која ќе биде прифатена од голем број новоослободени земји и национално ослободителни движења.